Haga jingle kai Premier League haprenga West Ham Persia eka Brighton. Bapai shakare jingle kai baro arteli ki kenhun ki klemla apan pen kijar nadu basdang ga jingle kai hadu bukot jong ga jingle kai. Haga ba baro arteli ki kenhun ki okur marship point nagare ga jingle kai. Haga jingle kai La Liga haprenga Real Sociedad Persia eka Alaves. Aba pai shakare jingle kai baro arteli ki kenhun ki akai da marshi gol. Yaga gol pene kai jong ga Real Sociedad layo ban tap ashwa ban kot ga jingle kai. Kata haga menit ke kendai peu plus nriu. Haga wai par ke jingle kai La Liga hapeng ke Valencia Persia eka Villarreal. Haba pai shek ke jingle kai ke Valencia kala khori ka nam job. Hadin magalala ban pelim ya ke Villarreal dan laila ke wai. Bad haga ke jingle kai upi pelu ulayo ban tiap argol nak benta ke Valencia. Haga jingle kai Italian Cup Round of 16 hapeng ke Kenhun Ujirut ke AC Milan Persia ya ke Cagliari. Haba pai shek ke jingle kai ke AC Milan kala khori ka nam job. Hadin magalala ban pelim suk ya ke Cagliari da saw la ka wai. Ya gini gisau gol jong ke AC Milan layo bentap argol dau Jowix. Bad marshigol layo bentap dau Traore baru Rafael. Baling bangan jing job ke AC Milan kalayo ban rong syakara of 16 job jingle kai Italian Cup mentag samai.